Other for you who want show and then so me kwaba eba Warrior Prophet TV channel yi so aha eye sunsum headquarters aha ne ebora sunsum eka sunsum ahintasem ne ma wonya emu nchechemu na wote ase yi so ene ye ba bekasa afa bad days and colors ho bad days and colors patcho safe no waba bomode na subscribe mami na mi adoma no so se ne be ya bibiare de video bituma wo so sabeka bi yes sem bre no metwa me ho me koba ye be hye komo twetwe na se Warrior Prophet TV. When I catch you soon, some ye can de hinta, I won't for winning who ye. Dear, if ye bay for dear sea war. Dear, ye dear hinta warno, Yamedane di edicho. Me patch Warrior Prophet TV, so pasha, and ye not a YouTube, Miss Row. Quashe na dear Yamenam so de Bayawa Brabono, whom be drew. Yamino Cassie, not until any more fan show. Obapa Christine. Other form that was say wajibre na uguswa ehwe twumedie ya ha eye Warrior Prophet TV se na da munim no ye ka sunsum ahintasem ye bowra sunsum pensem na wo so anya mutiase ya ha eye sunsum headquarters it is afei na waba bomode na subscribe mami na share na bomode ami adoma ne so mami ye kasa afa bad days and the colors home da bone ho eno ene ye kasa fa ho na se da da munim no me ne Warrior Prophet Gideon no for yesie do na etina gwamu ne ya dwendwe ensem ho entine esembre no ma me chia me guest no Warrior Prophet ma wakwaba Joshua radin na bofo konkon di mu ai de nyame ase ene ye kasa afa da bone ho ene colors ho na de di kan pese ye kasa fa bad days no se ye ka da bone a de ene da bone oh da bone eye da bia onu awurade ene ye sa ada no nyame na ebo sa ada yeah was obo esum ene osan bo han sa so no bo da pa ene da bone okay itiankopon but ye de ye nam ho ayenim ni de ebu ese ye na ye da bone me nko se ye nim se ya abosomsom wo mumra bi o ma hye no what say ye wo bad days ene ye wo to so on say ye wo bi obekokuru bi mu ya wo da ye nkwafuom ebi enku da ye nkwafuom eno so ye tumi a wo ho no mo no na hyede a wo no to so aye den ahye so sa da we eye eda ejese obi a ye de ye home na honhom no so ye de esore no mo ye omadwuma okay anti nyankopon woni de na abosomfo so ye de ewo mo de na sa dey si abosomfo ya hye se be na ya wo de men kwa fo menye se no ukwa bibi besi ya bibi be wura na so te se e da morning e da bi e nya dapa sa ni sunsum no so ye was spiritual calendar wo honom bad days ye den from January up to December ye were few days bi won ma bad days wo the accident si kurampa ene calendar ya me de be ma we na say figure ya me be bo na date ya me bo accident si akọ ne ko check na hwe date okay nche se bibie ni we si kwa bibie ni we si kwa se sa da na da bone de twa se
bibi size yes said na no sa no nipa no mu wo mu no ne ho asem ne ho ni asem o e kana kana oh e kana because ye wo da boni ana say bia wo ye adwuma ana sukwa kosi dan na e fole that date na dan no nwie da utu kwan na fole that date na de bia wo nsabe so mu akonto wo be basa enye yie nti say wo be fole sa date na wo so sesa fo no na ma sa date ne so oh so embassy fo na ma sa date na so sesa because dan ye da boni wo be kokora visa no kra ye mfama obi wo no ma na bra bonsi ni obi wo ade bia wo ye bia wa check date na wo de ya ade bibi nsi kwa okay na warrior prophet is sad day eye da bone na etwa se me ye bibi eye serious emergency sa kwanto ni ade a so twen ni following day no aye den wako esa wo ya unsosidi da obi wo no ma na ware enyi nyina ejina da wo de ye den wo de ye wedding ebia ne da ne ye da bone se da no eye da bone a ade bia wo be ye no enyi because ye da bone enti me ka chiro bibia se da ye da bone no enko shedan ase ana se enkotu kwan na saada na ye da bone ade bia be ye wo that date enso sidi ma wo da okay it's warrior prophet say ebia we wo mi sa wo de and obi entimi nkire sa na me date akwa let's say bia ochina e me birthday no ochina ye da bone mamia enu bibi boni bi ete oh you want say date of birth fall in that days you know bia ye wade asunsum no ye de pata because ye da boni yeah na wo ya de da boni mo say musuo na ofa okay o how na ofa ento wo akwala sa dana ye musuo enti na say wo dane na wo dwira akwala no ento wo kan Isaiah kurampo a wo se da we nyina me na me ye so kenkafo no ho no ma me fa nko on fa me nko Isaiah before you should be Isaiah 45 verse 7. Ewurade se me na me bo han. Ana me bo sum. Sa. Me ma sum due. Oso no ne bo han. Ono ne bo sum. O ma sum due ba. Na me de amane nso me ba. No de amane ba. Me Ewurade na me ye oniema yi nyina. Oso na me ye se eniema we ye. Tuntimi nkokwahye nyame se ade nti no ye da bone no ye da papa. Enu nti na so wo be hu sunsum nipa bia na wa kire se da we enkohye dan na se. Eda we enye sei eda we enkoto ka na ode o ka koto ne sa date no emfa nya dwuma nya den emma ikita wa na nya accident na ku okay so tiate ento bi tie me na bia na ware onko check in da ode ware ye na onse niema bi wo e wo sunsum mu a na se wan check in ya be ka se bia be ye bia na tumi bi na eyo but na sa day no timi fall e wo da boni nim emma won so sidi warrior prophet na ebia onse obu ho a ene wa sorry obekọ baabi na ebia bibi ka chen se ko menko ko be does it mean say eye da boni ni ntina ya wa onse obi a wo inner god a okasa kire no so tiasie uwo bi mesoso me wa mediem ebi wo no ma Awurade kasa kire yen ne soso ye nte ebi wa baabi a wo ko ni bibi pem enko ba wunti ade na ne wo kasa no no atena ase enu ntimi ya sapobo onyum se ho nkonko na wutimi mu se ya na se wo kasa kire me ma menti woni yie pa because ade bi a me pese me ye o mabrabo mu no eni bi kasa kire me se me nko eni bi su kasa kire me se me nyai enti se ya no kasa kire me a me sirawo ma menti woni yie pa okay warrior prophet ye de himself first de na emraye adwuma ye na nanom no mo kan de hu se physical na ne mesi ba enemremu yi said ye ka se ye woda bone ne ade gusu ye adwuma sa gusu ye adwuma sa wonnu baabi atumi wo woduru baabi atumi wo ne baabi aye nko no kwa be ka sesa wase adwira fom no be hu ti yes bibi wo baabi wo bu on so e bia waye but we hu hwinto no de abet na benada yes ye nkopo yeah so yes ye o nko nti ebranda wokopo mu so se betimi aye dan nto no betimi afa wako obi dan person bi se obi wo ho no mo bia se ne yeka se ebenada ye kopo ye obi wo ho awakọ but hwe anya no de abet na abonte ka se hwe does it mean say to me bi na edi na chi ana oni bako no wan sanko gwonze woko Atlanta Ocean Mamuna Triangle no yamfa ho yeah enti no nipa no to person hu ni bibi a won fa ho ne yan hwade yesi bibi ni baabi anka ye dan ka ye nto ye punu da achi asem ti ne ye di kwadu ani ye gya ne ho no ha ye dan ato ho eno ne be ya dance die si kwadu ye ne di okay warrior prophet na okay ati ase said bad days na nya asem bi keke do mo kadi ho ahye ye mu ya de wo ho nyame kura ase wo no ne ye yeah so ti ase wo so ne bo osu ono so ne bo han
ti bibia ye wonu awurade yasa wo se na asam ye sunsun wo nyame na asam ye oja enti wontimi nti nyame ase wo ti nyame ase ya nyame wo nyi nyame tot yase wo bie ni wo betimi ati nyame ase ntimi hu no bi a opese wo ti nyame ase ya nyame wontimi nti na ase wo ye nyame wo ne bo ade nti say we ase na ya bani mu ankasa no bibia wo beye bia wo benya susu aso na bibia wo ne nkyirase bibia wo ne nkyirase ase bibi nsi kwa okay warrior prophet who dey warrior prophet can say our calendar dates calendar obebobo amayehu se wo hweme na wo pen ne paper bi na start church bia wo djumedie bi di wo ade bi ye wo be ware date wo be select wo be tu kwan date wo be select na de no wa check di nyina se follow one that day na wo say wo sesa because that day na ye da boni kwa de untimi nya ho hwe because ya kenka cho no mo say nyankopon na akasa na share sada ti warrior prophet yes was yo yes start here for January January 1st January da boni 2nd January da boni 6th 7th 11th and 17th January da boni so with date of birth for that days in bia as say wo soro na hu sunsun nipa so ware sa day ya so wo soro do a si dan ya dan na gusu aka nwuram day na wo de soso bo form a wo se dan na se na da boni nti alokin ye ko January ya February 8th February 16th and 17th da boni yanko March 1st March 3rd, 12th, 13th, and 15th. Da boni. Yanko April, 1st April, 3rd April, 15th April, 17th April, 18th. Da boni. Until April 4. No. Once you 1st April, compo April 4. And the 1st April 4, nkwala no. Omo nshada nye papa. Aya no ma say Jimmy 4 no. Sa 1st April for nkwala no so bi tie me na ne ba for that way na ya no nkwala no ta yitintin to kakra 1st April for no ya dane say da boni to yes na 1st April na ya ne mu wonsem bebre enti ne yenko May 8th May 10th May 17th May and 30th May da boni yenko June 1st June, 7th June, and 10th June, da boni. Yanko July, 1st July, 5th July, and 6th July, da boni. Yanko August, 1st August, 3rd, 17th, 18th, and 20th, da boni. Yanko September, 1st, 2nd, 15th, 18th, 30th. Yanko October 15th, October and 17th. October for the only 2 penny wom. Yanko November 1st November, 7th, 11th, and 17th. Da boni. Now December last month, on the 1st December, 7th, and 11th. And da boni until when your spiritual calendar bad days okay warrior prophet bedase na nyankopon se waboye abawiase mu na o se wabo da boni ne da papai na obo ma se ebiem be bre wo ho ana se wanse wo so onu anyame se wo onipa di hia na wo mo obi ayesikani enti ne edipende wankasa so to yase the moment you abra bobe kon o sori ya niema bedane so wan sori na wo nsasa wo demiri famu a iso ne papa do me no so be kente wo ho a enkondu ya ne be firi wo matiri so wo dia se enti abrabo ne enkente ho yesi modern mo ebu musuo abasaso so dia se enti wo bo ho modern musuo no wo be konta yes it doesn't matter bad day ayewo so wo be sori no tu abrabo ho anamon no akwa bisa enema betimi ayeden ayeyama empai bonko betimi adane ane empai bonko betimi ayeden adane edipani sta ya wo bo mpaye na akade nyame wo akade ayede bo mpaye
nyame waka de de bom yes warrior prophet we de yesra o kire me ne mahwefo oh one say was yes ye bom pa ye na abofo ne befa no mo de incense ya ye den akohye ho so tiase ye omo befa no mo de incense ya ye den akohye ho enti nyame wa waka de bebre ye de bom pa ye okay just empire na ye bo no ye de kwase ye bo no trara sa da bi ye mom pa ye trara sa so bo am ba hye dem asu abom pa ye de wo boy was nyame ayeso no yeso ye oja na ade na yeja wose ohunu daache ne so oba eja di nanim kan ade na menu mienu yeja yeja ne so tiase esese ye soja ye de bompa ye wose na asem ye sunsum onyame na asem eyoja so tiase enti na de enti na wo yoja ne ye mfre ne wojam wose pentecost da ne duru ye no eja te setekre ma besisisi wo bia tifi no kan kasa foforo but at the na wadu anu hu bompa ye trara what's your incense what's your candles okay the candle ni says ni yes so yes here enti nyame wo na kade bebre wo na aduane kura mpa wodi yankopon na aduane ya nyame wo aduane ya wodi wow so yes here spiritual food and ye wo say titi mire mo no na omo ebenye wurade pa because no mo ye nyame apede ye den eman so yes here omo ye nyame apede eman warrior prophet be patrol we cheche ye niama pa ye da wase ahwefo sa fe na wagibre na wo hwe me aha ye warrior prophet TV sunsumu headquarters ye kasa afada bone ho warrior prophet abubo calendar ne so meti hu bie wa mawo majority ne da meti hu bie wa mawo pa enti wo mesi bibi wo ma menja wo pen na wo paper no ye nto ho ye be say yeti hu bie wa ma ye kasa afada bone e bia brabo na wo mu no data ye wo ye da e fall under sa da bone ne so ebia da ware ye fole wo honom adwuma bia ubie no sa date ni bi so aye da bone no ti ama enioma enkoyie ma wo ho enye ma me bi na eye onye beye bi na eye onye busum bi na eye da bone no date na wodi bia se adwuma ne date na wodi ware ye ne date na wodi tu kwan no enu ti na ama wo ebresa na so se nyankopon ti aso de solution wo ho ene empaibo ene se wo bekọ akohwehwemu ne ya dane na ma wo na bibi biara ayeyie be pa cho metwa me ho akwa ba ene ye kasa fa budabone ene kalese ho ye ba ye beto ankomo twetwe so mananwini do senya me beye mi seye mananwini do senya me betumi aye other 4 minutes Sam Young back opinion make come for the Warrior Prophet TV at the amount e wo YouTube channel peso e ho ne esua sunsum nsem e do suko wo sunsum e san so ba sunsum akwankyere the Warrior Prophet TV e ho ye dimawu e ho ye dimaya bomodi aso be hwe abrani nyina no watimi akusunsum ntokwa yie pa bye. Yo abusia me de Warrior Prophet Gideon for you esiedu ado hwe me e wo Warrior Prophet TV e wo YouTube na e subscribe na ho na be hunu sunsum nsema na frɛ naku ene akwankyere broskotos ene abayifu a wo mu dwane aya hwe me the Warrior Prophet amete ponko fita aso edure wiase ya maame aya hwe me wache frɛ wunwa no nwua mfrɛ bi se the Warrior Prophet wa pie e wa taifa bokina obre mpona ankasa de ote ponko so a wo ba afi ni wo ba enti mo ntwɛn me yehu a enhyira stay blessed. Oh, nyado for you who and share papa se wugusu ana wo hwe dwumadie afensu na wo hwe me aha ye Warrior Prophet TV sunsum headquarters so wo subscribe ya bomodi ana ye mame aha ye kasafa sunsum ehinta semene ye kasafa bad days ene kalese ho aha ye kono ye bubo dates ye bubo sunsum calendar dates busumi bia fi abobo fiti January ko si December date no me ka se fa pen ene o paper me ba me se ti hu bi mama wo na wa chocho de uja wo no wa chocho na wo hu se anamo bia obetudwume de bia obeye bia obehwe date no wo hu se eda we de eda bon ntima me tun hyeda eti yan sembre no January no ye 1st January 2nd January 6th 7th 11th and 17th e da bonim ye ko February no on the 8th 16th and 17th e da bonim and March e 1st 3rd 12th 13th and 14th April e 1st 3rd 15th 17th and 18th and May e on the 8th 10th 17th and 30th
ni nyina eye da bone na mebobɔ so no safe na wo hwɛ me ye ko June no eye 17th and 10th July eye 1st 5th and 6th August eye 1st 3rd 17th 18th and 20th September eye 1st 2nd 15th 18th and 30th October eye 15th and 17th November eye 1st 7th 11th and 17th and December eye 17th and 11th 17th na 11th eye December da bone na mabobo so amanti wo ba bedi dwumade bi wo bebie wo shop wo ba be ye dwuma bi wo betu kwan ade bi obaye bia na wo hwe date ni se date ya me ba be ya de ebebo da bone ya na wotu ahyeda Yehowa nhyia ene ye kasa fa ba days and colors ho ye bebo ewremu de edikan warrior prophet say we days ne fall wo honom na da bone ya wotimi ye bibi fa we bia ye wo sada na wotimi ye bibi fa wotimi kohwehwe wo hyebrem ne ade mepese bibi sa say warrior prophet ye obokwa kohwehwe wo hyebrem ne ade no na ya dane ama wo konfo betimi aya ama wa na ye yie no confront me nyama onye ye yesi hyebrem sasafo ne ewurade so yati enti ne ewurade nko ne timi sasa hyebrem so yati ye di kan ka say omo wo omo da bone e na Nyankopon so wone di yes enti bia omo da bone na omo hyehye no wa bumra na so no wa ye bibi na affect na wanya sunsunsuanso a say omo na wo so omo ye ma wo yeah yes if you for Kaiser de ma Kaiser ne for onu ewurade de ma onu ewurade okay but yati enti ne ya kiro so ye nko saa ensuo we mu no waso wode ne wo pe bibi ehunu no kwa ene ko hunu de ohunu enye nyame asem okay but ya wo sa da no na etwa se wo hwehwe mu na ye da ne ma ode enu na wo se wo kɔ ewurade anim wo hwɛ no da ne ma okay ena hwɛfo ye to aso ye kasafa colors no ho colors ye ka colors ye de ade wonim color wo se wo use ye wo days ene colors wo se ye ni nyina warrior prophet abaso oba be chechwe mu ti warrior prophet pacho ye ka colors ene day color ejina ho matumi color yes color bia ejina ho matumi don't you see enu ndini nyame eye colors no don't you see or even rainbow crampo ye colors so me free nyame said ye nyankonton free nsu anopa hema don't you see enti nyankonton no wono no free nsu okay and or ye 7 colors enti ye kan color dia color bi kitatumi ye wo color ye authority and power color bi say blue okay violet pink so there's purple, red, white, black, authority colors. What the Ayasha banks, I can see, the almost tenacity planet choose colors. Even Ayasha teams, okay. Well, a team be better me as a color, be able to mention it. Just authority colors. And colors works a lot. Okay. So there's Unim color ni meaning and now unim crampono. The moment I will use this color, it me favor. It me favor. So yes, your colors are a favor days, you know. So yes, your Monday, almost colors wo. Your Tuesday, almost colors wo. Your Wednesday, almost colors wo. Into yen starting free Sunday. Okay. Sunday, almost colors any day. Sunday color, orange, pink, yellow, and red. Yeah. Sunday almost color orange, pink, yellow and red. Okay. Because Sunday both were or juma so Gabriel. The colors also ye red. Don't you see? Into color was shining that day net me favor. Obo betimi ashata de bi no akonya akwanhia. Onti ase. Atare ne color in favor day no. Into obenya problem. Obetimi akwa embassy ya ma officer. Obeka se obi na your color in favor day no. Into in favor. Sana etie. Just say if you cross say Monday, not Tuesday now call embassy one now call the Juma. Say we share Mondays if one colors no. Okay. So yes, na in favor to favor the day. Okay. Say the musuo or how be ntime nya dan emma wo so. Okay. Enti ne yanko Monday. Monday colors white, green, light blue, and a pink. Monday colors white, green, light blue and pink. Into the Monday for which me says ha colors. Okay. So they are saying Tianko Tuesday. Tuesday black, red, and a bright red. Yeah. Tuesday omo color it's omo use no black,
red and a bright red. Tuesday mo color bit me ebi a wo interview Tuesday ebi a wo appointment ebi wo ko hwe adwuma me pa to sa color ebi favor. Okay. Red issue dey ya na enim say red dey ye danger na sa Africa for na dey sa na ma na hye yitiri. Yeah. Colors works a lot. One say mera anyway yo na ko ka chiro mo so mo boni afo adu awurade anim no o sha tare red and black no so frɛ awurade da na adwen. What you here? Enti ye what ye sunsum ye I say wo bo ani bere mpai bo. So share red and black na in favor. Okay. Wednesday anopa no. You say we say blue. Wednesday anopa na say we blue and also Wednesday no sunsum no etene. Wednesday no. Yeah. Sunsum ye odi mu obi a odi Wednesday for so. Oh. Yeah. Okay. So Wednesday for no. Yeah, Wednesday you would demo be an so for be our bing. No one you would deny an empire about the show could. Because soon 2 minutes and Wednesday to me a home mother. It's on Monday I saw in a show Wednesday so because we were bomb paya fees I say woman. And to also be our beer with him soon. Once I had to make a Bonsam, will be a Quakubi Bonsam. Sad day near Debbie a yet aponicacy, who done. So I said, Sir, demon or share, sir, Wednesday for son. On Nayan only moon god, any sun god, a corner. I may eclipse of the sun. And Wednesday, no, some color and 10 because Wednesday is to that 2 angels are really Wednesday because of that demon. In China panel, about 3 o'clock, angel back over 10. And it is also brown. Can you say eclipse Nicola Secret soon suma de be yes, soon sumun talker because we are to us a moon god and a sun god and so. Okay. Na dey hu na ni so bibi ayi bi keke esi okay it's na ye call Thursday and Thursday yellow and orange. Thursday yellow and orange. So yes here ebu a woni yellow ni orange ye den enie. Friday light blue and a white. Light blue ebia woko baby Friday woko appointment bi woko adwuma bi a me pa che woko interview bi a light blue and then white. Friday for Saturday black and a dark blue. On the Saturday black and a dark blue. Almost colors use. Once we Saturday ba Sunday because of color now ocean. Saturday tumuna what the aya hono a favor day no. Because Saturday na the color na black. Yes. And a dark blue. And you know you ko baby appointment be Saturday and now Saturday born no specific daily favor black and light blue. Okay, no matter say you was sad no matter yes to favor the day. To favor the day. Yeah. Okay. Onyado for and de me gidi say wusu ha de papa ye de Yehowa se so de warrior prophet abibiara o de ne kwa che na o cheche ye no gusu cheche yara ye bobo days and the colors I follow on those days and now colors no say we use sa colors na e favor wo until ye me be say ti hu bi wa ma because minim say anya dey bia waja ba ko mienu bi wom ti me start with Sunday no omo colors Sunday colors no orange pink red and a yellow Sunday colors orange pink and a yellow and a Mondays no white green light blue and a pink and a Tuesday black red and a bright red black red and a bright red and a Wednesday the any colors near 2 and no ye wo ba ko ye hye na nopa ene enwumrem anopa de ne blue anopa de ne blue anopa de ne blue ene enwumre de ne brown ene what Thursday no omo colors ne yellow and orange and a Friday light blue and white Saturday black and dark blue colors see and a sada no oye bibia na wotuano ebi kwa wo pese day no e favor wa na nya de bi na wo ya wo hye sa kala ya day na e be favor e ma bibi boni bia na e take effect papa e take effect obi wo kwa wo ni idea fa ho but sa Saturday wa hye black no wonam ho no no obi ye wado ye obi ye se wankasa wo dwe wan ta se na de me koda ahini enye bibi akoda ye
ebi akala na ehye wo no enti ama wanya favor sada no warrior prophet pacho colors nyina nche se Nyankopon a obo ade ye ni bibia o to mi ni niam bi hyehyehye bibia mu na wanya hu nimdie a e na wabeka se nyame bi ni ho na wo bre wo abrabomu warrior prophet pacho ebi a colors ya yaka wasem ni ni minutes ni ade na abofo mi ejuma wo sa colors days ni we warrior pacho spirit bi susu se obi kita to me born ni ade no isu those colors ono susu e favor na positive people no dey a favor no a colors of the day so yes here no matter who the person is na odimudi e wo colors mu a it will favor that person no matter who the person is because a color for the day so yes here the colors there we don't joke with colors and colors works a lot it's warrior prophet we no nyame mu kyerase ni we nyam ko say me won wasese kwan fa so odi hu nyam nyame na eyi kyerɛ wo yeah what obi bia wo yesunsum nipa na bre nyinara no sunsum no da ne ma bi edi enti ne ye no ye de ye hunu wo sunsum no ne abeka ye pie anikan so na enipa ma ani aye den ada ho okay the day enti na colors ni bi wo ho a favor ebinum na ebi won so a intimi favor na ne wo da bia ne na chiwade ene wo da bia ne enjiwa wo ye den obofo no bia wo ne colors a wo use enti na bia Michael really Sunday we shall to favor the day and to favor you too then they say obe bomb pa you obe bofo ni di o na e favor one sa ha onyadofo ye brain ayebre and na ye kasafa bad days and colors ho bad days and colors ho na mnim se wosu ade ye pa sunsum calendar no so choice afa na ohwa me aha ye warrior prophet TV channel sunsum headquarters aha ne ebora sunsum pese ma wonya munti ase na boy wo Kristo abrabomu ye wo colors ni days so e falling under ne se ne favor ye ti yen sembre no ye beji ye warrior prophet last words na media kato aso ye wa busuya medin the war prophet Gideon for we asiri na fa mo dumo ja osofo taame ya aka osofo peduma biye ene de ye de sunsum nsam ene spiritual calendar ne brawo ma me bibi nsi kwawo nti wo ho no ma no tutu anam esiye no betie sunsum nsam na wo de abo wabrabo bible say anya ne honam ne moja na anya ne wiem atufo nso my friend kabrechie a yemfa yani huwom yanuom na anya ma yesa akode no enyem paibo ene sunsum niema na niema timi ayeden aye yama be pacho calendar chro to ho no na uye bibia wa follow the dinshira abre woni wabusunya dasene yebesen stables that's na yebese hia ansa na warrior prophet kai ne bribi ensi kwa ewiase na ye wo mu no nti yesa akode e wo mpaibom yakoye Kristofuo yi ye brain ayebre ha na mede wo esi ye kasafa ba day se ne colors ho na menim se wasua ade kama media ene Mrs Gloria esi edu Lady Gloria ba ko pe wo hia mokoma fra bi ohima ba ko meche wo so kama bepo wacho warrior prophet or da sorry a friend God of Abraham prayer ministry ano I what type of Burkina vaulting down penetrate akwan abomodian na fa number si etwagu screen ase no na efre na wasem bisane ebeyi anu ama kama that's na yebese hye ye ho wanka ho the warrior prophet Gideon for yes ye do no ye nya na nka ya se kra